Nakaduwa ko man po ni ating Jojit Dolores. Ito talagang isutin master na dito. Ano kasano na? Ano kasano nga ag kamul iti kwarta ito. In memorize na dagit introduction by laing tisunsunata ta. And our winner for our name that tune, courtesy of SB member Giovanni Vizquera, 200 pesos by laing is no other than 25-year-old lady from Villa Beltran, Ramon Isabela Pasco sa Gibalasio ta always correct. And congratulations si ading Aprilin Liwag. Talagamot may sama dito yung kanain nga mga bak. Congratulations ken antabayanan niya po. Tapos sumarsaro na tamang pasit before tayo nag-proceed sa jay makon ko ng contest proper iti. The search for Ilocano Idol 2019 and dadagi jay dito mga contestant tayon. And kung na dito ay wow, kung nabuo na naman ang araw ko na buya kayo manon. Oray narigat trabaho mi dito ay Saudi basta manggag kayo okay na araw ko Kuya Jun and ating JM from Thelma Raras. Ayan. And pwedeng cash na lang kung na ni ading Aprilin. Well, okay, sige. I-cash na alam tulat na DJ office and basang. Ang mumi dito ikat kanahin mi nga makikita. Felicidad Andres says here mga idols may kablao yung mante anak ko nga ni Manayon Andres dito barangay Luzon, Cabatuan, Isabela at birthday na tatangal daw October 19. Salamat mga idol watching here in Oxnard, California. Apo apa yung batin dito anak mo dito Kabsat Felicidad. Anyway, Judeline Rubio watching from San Diego, California. Kung na mo dito talaga amat California kung kunada to yun. Si kami California raisins lang ti amumi apo ilalaok miti salad. Okay, Ron Sipagan, ikabsat Ron Sipagan. Ako na to greetings from Lake Elsinore, California. Happy Sunday kakabsat bahi kablao man kini Attorney Eddie Tabila and loving wife Edmi Isuda iti nagtarusan mi iti California tata. Pa-request man nga ro jay bye bye. Jay bye bye kadaanan. At kung medyo baro-baro, kapsat ano nga malasin, nga medyo edad tayo na. Anyway, man nga may request na kita nga Ilocano Classic. And we will give you right after nga mabasa na kita mga pangablaaw. So, kung ano to, inini ng Consolacion Juan Vizcara. Hello, Jun, kan JM, tatayak pa lang ng dumugag. Nasa air lang tiriknak din, auding nga sunata yung Pasko iti balasyo taaw. Makapatid luwa babalong. Good day, kung na. Ayan talagang medyo narigat iti kasasa ti Adiji Balasio taon ninang. That's why I wrote the song para katigiti familia to nga iti Paskuada laeng ket atay tawag iti pamilya nga agabot ti Pilipinas. Katigiti mo iti Pilipinas unta dumag atay laeng pauit mo ti orayan dan when no package and then magdengan ti aldaw ti Pasko dito pa malagip nga tawagan dagiti familia da jay abroad. Okay? So may sa apo datang palagip nga sunata para kadatoy nga dito Pilipinas. Nga hantay lipatan dagiti familia tayo di abroad nga tawagan no dumtengan apo iti Paskwa. And as requested by kabsat Ron Sibagan, ako katabiro ko pa jay bye-bye, jay bye-bye kung na jay kat manumi nga kantaan ta mas kasla na may committee justice na no imedlimit kita Ilocano Classic ngem kaputa may ket na ti solo laeng ay ket dayto nga rudan apo di sunata entitled Jay Bye Bye. So once again, good afternoon, Kabsat Hazel Folosco, and the rest. And once again, Kabsat Melesio Silverio and Jun Silverio, thank you so much, and good afternoon, Kenka. Iti cemputi igaw ken rabiin analindaw intantu adwang akas natarnaw akanta igid jay baybay iti nalaos nga gagar ko nudumten kastoy a tiyempo agtugaw kanto dito'y takyago
jay baybay ket matmatanto sadyay niyang aragsak sadyay awan tirigat sadyay makalingay jay baybay ket nalinag And good afternoon to Ninong James Reyes. He is watching. sadyay niyang aragsak sadyay awan tirigat sadyay makalingay jay baybay ket nalinag ket intantu ikan kanta tinalaos nga ayan ayatta danggayan tantu akas gitara jay aweng tida nung mabumaba sadyay niyang aragsak sadyay awan tirigat sadyay makalingay jay baybay